Буряда ялыз гыма захёхы булгыму денегин яруыны булгым, жарын жыленге ой тындыгыбы. Тус булгым менгу юхунзун жарын таңу онда байгалудыша, менгу юхунзун жарын гихун онда ардай гыхын ныры зыргыды хуртыхын туғықты. Тергігір хыдың олың донут гүстхігдо, хыдың ойы хатарнут харулыгда. Ансамблин ашық авян сыгнышығы юхы. Теденер хыдың олың мұрысуыны тахавадыжа, янзың шаңғуытты хуртыхын туғықты. Мане яруыны нютықтымне. Мане соута, дортте, ансамбль яронымне жарынағын, тегет отдел культурымне найын жыл, тегет ансамбль яронымне гіхіде енді жарын жылсо, ері ғарын, мане бұрхы яронын арытсон ансамбль яронар қарағым бәйні. Тегеде түрі ортындай сақта ансамбль яронын хет бұхы малшыт, хоншыт, юмыр хой ябыжа, ямар ғойы концертнуты харолжы бәкшін кешіпті. Би хандығы бе найы ғоронар хын бұдықанда Тарбаевна долғытын хоншытны башкирылдыры бәкшін. Ямар ғойы холаты бірхі. Тегет, мане ярона ансамбльне нига мане жа нютагемне нига ниртеге шатта ярона тегет инен ихы байрте байтып жине яронымне канса бурячы собыша холо япхата ярона нютага сорхолжа им арат зомби им бирхы зомби гыш харожы бахтын битихы амархатыгыпте. Иге бұрқышул ғығыны ду айылғыды дұртезон инді хабадыдық ансамбльдімні ині сашаға мұнош болтырыны зон дуында дұртезон ержі соғылыржы дуға долдық. Тегет инді үлді бақшыныр шыбы, үмшіт шыбы, фермер шыбы, тегедің финансист шыбы. Оның күзіркін ду айылғыды дұртезон ержінді ансамбльдімні хабадыдық. Яруны булгым бурятта мыдежы сылыңга, ыгытын аты гыхын дунудыя турушуле тоуда гуистхын байдык. Ыны дуындай мурнудыя, мұнөші зоне доулылдыжы байхые шағынақыт. Жарын жылы хоғыса со яруны булгым, орысенго олың қытнудар, хари гүрінудер айыншылжа, зүрхі құдылгымор тоғылтында дорт қағарлы байдык. Хыдың арбат жылда яруны булгымые Людмила Марковна Черепанова құтылбырыло. Тірі бұхы зүрхі сычхылары ажылда оның сықы бөлікте мырғы жылдың байын юм. Такой кусочек вкусненький, это букет такой. Это Толя Андреев, Юра Ирденеев, Гур Дашипылов, Володя Домбаев. Вот Гура Дашипылова нет, Володи Домбаева сейчас нет. А Сергей Степанович Манжигеев, он как раз приехал молоденький, мы 4-й курс заканчивали, он приехал, у нас гармонию преподавал. Такой стройненький, в спортивной шляпочке, бегать там вокруг общежития, там гонять что-то, нас там давайте, там спортсмены, выскакивайте. Много где мане республика со, мане Бурятия со, тима яронды хушкор, тима ансамбль, мне ананду баякку жанды. Людмила Марковна Черепанова гешимде ямар ажолшым баягыш. Ажолын даже углонho души гышмыткуй. Кеден сакты водно буйжиредлы тере. Оренго хамнеца ховадлы фортепиано дооргадлы. Би ирты ажолда иремаза. Иркидим уже Людмила Марковна ширет уже нофе ундырын тере донода жыл хохой.
Булгыме буридыл ыхин сакха хыды уда хылгыгдыхын. Оросе болын бурядай хужым бышықшыде дуында репертуар жыл бури шынылыгды жыбайдык. Дуунда дуртайсан ирэгтэй гэж хэдэн бид 5 цагт суулгаж ирэхэмдэ. Ирэхэмнэ чимэт дэмчхэмнэ байна, раднын дууржап байна. Тэгтэн Людмила Марковна 16-т долоотой байгаа. Марковна, Виктория Марковна, Петрова, Надя. Ушах хитип талзон 10 цугларапти. Это было 5-6 сак. Гоёр наратымны наран иже оре наратымны нур гэж мэрэлж тишина такая. Тэгээд иксэр гитэм тэнд гараад л бол тэгээд л ямар гоё закат хар. Вот тэгээд дэмчхэмнэ харж дуулан хушунда сагантай хүринкэр бултод болдап тий хөөргөө ороод ман тавтхол хинэлда тийм дууны хор бүлдээ гэж бүряд дууны ярууны гэж нэр байгаагүй ярууны гэж үгш байгаагүй зэ тэгээд дуун дуртай шул би дуун дуртай хүн би 7-8 мод явгаар ирэнхэ тэрэн участвие принимал гэж тэрэн хаш ансамбль би болоо тэгээд намар болгон хэн тэндэ бид дууга дуушта сэлэнгэ гэж дууны хай үгүй болж байна. Игэл түрэн өөрөнгөө суглуулхан маантай энэ концертна программа түрэн нютта ширинжид баач гарган юм. Та полста третьесо модон хөөсөсө хуугаад л булт орч тэнд ширинжид первый концерт тавим дэмчгэв шимтнэ. Ярууның игэл хайхан сыбырхан ариухан ансамблемне ярунемне нюрга шапта титнехэн ансамбльда хылхыбенебе сааштай же ходохукш инам Людмила Марковна ганга хын ашлыгын саашын бутеж олон ушу ансамбльда шыны доолушын би болага тигетла саашта бухы хэн хайхан харгате байгылдагыл. Муно яруны булгымые турушын хутылбырлыкша Людмила Марковна Черепановага зыбасың, Людмила Владимировна Черепанова даже ябына. Просто в восторге вот от сегодняшнего дня, да, мы очень долго шли к этому дню. Вы знаете, ансамбль Яруна для меня, на данный момент это все. Это моя жизнь, это память о моей любимой тетушке Людмиле Марковне. Это, можно сказать, мне по наследству достался этот коллектив. Ön bayarı tağıltıda arada donda müdej bolağınşı, şыныşı donu zıdlı. Soyla beşinga zal, harıkşıdar durun beja, zıdılhın don bukhine uda nerime alığı taşılığın zamxağı. Yaruunu bulgumaya orada uşu olun tüsübud, undır amjıl tanut, elılta tüylüqa argı bolın janut. Harıkşıda nüdüne xojar, şıhine şımık bolıqa tayxın tağıltınut, dorutqıqdı jıl bayxar aralıqdını.